Ka Voice of the People's Party lingbau Dr. Ricky A.J. Singkon haka Jingniew chakmat yaka Jingniew yaki vote election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency haka South Rek Ujeliu arja arpusau kala yok bantam da shilak prapu Hajan reus pa arpway vote tat haduk kapor khatway bejemen step yau kurtong bajan katau ba Vincent H. Pala ka Congress boliok kur dang kendai pulai hajar reus pa sanpusan vote. Dr. Ricky A.J. Singkon hadukan kapor layok bankur arlak nyup hajar lai spa lai pusau vote bat tam ya ka kertong ka NPP ka Dr. Mizel Ampriling dot da shilak prapusau hajar sau spa nyup way vote. Ukertong ka UDP ubat Robert June Kharjarden ka UDP udang yot tang arpu hajar ar spa lai pulai vote u Profesor Lakon Kemapat kendai hajar san spa nrupu ar vote baru bak Peter Chalampat lai hajar sau spa kendai pulai vote. Kat kumki kubor na kelengki constituency laong baka VPP kadang tam na jan baroki assembly constituency ki bahab apo ke Shillong parliamentary constituency. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya